Kuble pi baro kani day ka mathematics class 10 bat kadai jong ka board MBOSE tementangan beteng biang bat Kenya ini kijingkeli jong ka exercise 1.1 tentang le kani ka question number 4. Question 4 gaong given that HCF of 306 657 equal to 9, find LCM of 306 657. Yang ni nilayo ya ka HCF la deb ai ngi day banwat ya ka LCM jong kini ki number. The solution ngin thok ni thok shwa given bala ai given HCF jong new number 306 badu 657 kadai 9. Nang ta banwat LCM dala deb ai kani ka HCF ni penon kam na kani ka relation we know ni tip ba kani ka relation kadai LCM multiply HCF kadai equal product of two numbers. Lang ba jong kani ka relation ngin wat ya ka LCM. Thong ni implies ban wat LCM into HCF la ai kandai ni thong kandai product of two numbers kini ki atli ki number ni multiply. Nang ta ban wat ya ka LCM ni ra yaw ni 9 sa ka right hand side dan ni ra yaw ni 9 sa ka right hand side dai ban divide kum ni la ban ya pom kandai sin ni way dai kandai. Kandai sini lai dai ar phnyau lai pheu minus ar phnyau sa lai riu lai phan riu kandai sini sao ni pom no kandai dan ni la yo ya ka LCM hang ni ta ga multiply ni 34 but ni 657 657 ni multiply but 34 4 7 are 28 round 2 4 5 are 20 plus 2 22 ra biang 2 4 6 are 24 plus 2 they 26 3 7 are 21 round 2 3 5 are 15 16 17 round 1 3 6 are 18 plus 1 day 19 yo 8 3 13 right way 12 2 yo LCM hang ni kadai 2 2 3 3 8 kum ni banwan ya LCM la da la ai lupa kani ka HCF